at Begnas style after many years. I think. Thank you. Hello, Daju. Thank you. खाना एकदम मिठो रहेछ है एकदम नमने बेस्ट त यो उसको बेस्ट खतम गरे टिकटक बनाउँदैछ है हामी शॉक एक्सन now I'm at the NORNAM car wash and है रक्सी खायो भने पाप लाग्छ रक्सी खानुहुन्न है है Hello everyone, Namaste, Tashitalek and welcome back to my channel, Dr. Jason Blog. It's me, Smiling Lama from Pokhara. So I hope everyone is fine and I'm also fine. And then Buddha always blessed to you all. So our holiday is going on. So this year, my Lama friends, everyone is their own busy to somewhere. And then so this year, like actually we are planning to go in Manang. So but it's cancelled because we want to go traveling like last year. We go Lumbuni, Saura like this, yeah. But our planning is now cancelled. So I was just in our Pokhara, and then right now I'm in my room. And then so today I'm going to show you the video. That is I'm going with my two Tibetan friends. We are going to very famous place, Begnas town. So this is the place is same like a lakeside, but after a long time, I mean 3-4 years, I never been there. So today I'm going to there, and so I will show you everything of the Begnas style. So Begnas style is the beautiful place in Pokhara. Okay, and bye bye, and see you. Okay, guys. So now I'm outside of my room. So our monastery is now empty. Everyone's they go and enjoy their holiday with their family and friends. So no one is here. Only I think 3-4 months. Do you pas de pas menado semdi la cagne do nado so adi shema to nado Mupadi nang lama tindo chena do rara so sushi venela My scooter is very dirty, and then so I just want to go the NORNAM the cafe and car wash. So it's very near, and I will show you the rara so se kishi venela do michu tang betang tang di khane shebe shetang di isim gina su di su ha ko chinta betula samlo matang yong kyu te la thati chetang su su imi te di la shide godu. Okay guys, so now I'm at the NORNAM the car wash and the cafe. So the car wash, so here, so I'm going to show you the inside or everything. So now I'm in front of that gate, De pas menado Simdi la cagne do nado Toa di shema do nado Mupadi nang lama tindo Ye pati de pas menado do Simdi la cagne do nado Shema tunado Mupadi nang lama tindo do che
깊어서 까마용 어디 장갈리 그래. 어디. là cái mới chỉ là răng rồi ओके अब यो कार वास गरेर अब हामी यहाँ बेगनास ताल जाँदैछु अनि मेरो स्कुटर फ्लिक्क टल्काइदियो क्या थ्याङ्क यू है भाइहरूलाई धन्यवाद ओके अब हामी यहाँबाट नोर्नाम कार वास क्याफेबाट अब बेगनास ताल जाँदैछु ओके सी यू Do, yeux pas dit deux pas menado. Semdi la cagne dunado. So adi shema tunado. Mupa di nang lama tindo. Oh, oh, oh. Do, do, do. Cheta mi se di sang shin do dan do do chen na do ra ra so su su shi venela do 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 chen na do ra ra so su ki shi venela do do ye parti de pas menado Semdi la cagne dunado Toa di shema tunado Mupa di nang lama timdo Yue pa di de pa menado Do do Semdi la cagne dunado Toa di shema tunado Mupa di nang lama tindo do 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 chena do shive nella do 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 chena do shive nella do 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 chena do 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 chena do तन्दरले यस्ता भर्खरै आयो अब यो यस्तो हो कि यदि यहाँ हेर्नु न हाम्रो बाटो फोहोर छ होइन यता देखाउन यता हाम्रो बाटो फोहोर छ होइन हाम्रो माथि याम्जातिरको क्या हाम्रो याम्जाको एकछिन हाम्रो याम्जाको बाटो फोहोर छ त्यही भएर यो लाएर सेफ राख्ने हो क्या अब यहाँबाट हेर्न यहाँ नआयो भयो यो यस्तो लगाउनुपर्छ अब सेफ फेरि रक्सी नखानु है है रक्सी खायो भने पाप लाग्छ रक्सी खानुहुन्न है ल Okay guys, so now we are at Begnas after many years, I think 3-4 years. Hey, Begnas ma. Aha, kasto ramro banaeछ. Everything is new. Ekdam ramro banaeछ है just. So this is called Begnas It's same like leg side. Okay, आज चाहिँ हाम्रो headmaster हाम्रो केओसेलाई याद आयो के सही हो. कमयौं. केओसे यार This is Kamayong, yeah, my friend and Ritik. He was a taste, he was a drink. He was a. Did you do this now?
यो हाम्रो डिम्पल दा है टिकटकमा डेन्जर भाइरल छ है मैले भनेको अनि अब हामी भर्खर आयो अनि हियर इज वान एन्ड ओन्ली कमयोङ आज कमयोङको स्कुटरको पार्टी हो कि नयाँ स्कुटरको खै नयाँ छैन म गरिब मान्छे Yeux pas des deux pas menado Simdi la cagne dunado So adi shema tunado Mukpa di nang lama tindo Oh 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 Do 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 chena do Rara so so sushi venela do 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 chena do Rara so so kishi venela do Michu tang be tang tang di khane she be she tang di Yesim gina su di su ha ko Chinta be tu la samlo ma tang yong ku te la tardi गर्ने हो भने यता रहेछ टिकट काट्ने सो दिस प्लेस इज बिफोर वी picnic and in here so it's after a long time wow everything the decoration is very nice so I just want to show you actually this place 5 years before this is the picnic spot but now cannot everything decoration very nice I think people they come here and then they relax like this I think so everything no the picnic spot relax in here it's like a garden उनीहरूले गार्डन बनाएको छ जो बेगनस तालमा धेरै पछि आएर यो चाहिँ यो र यता सबै धेरै परिवर्तन भएछ so very good I just want to say very good and well done the Begnas style the village people or who take care of this all everything so I just want to say it's very nice now it's very beautiful so परिवर्तन हुनुपर्छ केही न केही Norpa tien zu chu chi che tang lapa tien zu nye wa su ta she ta nyam tu tu bo che ta mi tse di sang Begnas style अहिले धेरै पछि Begnas style 이제 야보다 Begnas style Begnas style 간대도 사자 간대도 야보다 Rara so so sushi venela do 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 chena do Rara so se kishi venela do do Ye parti de pas mena do ओ डिम्बल दाइ La cagne do डिम्बल दाइ के छौ So adi shema tunado ओ डिम्बल दाइ के छौ Nang lama tindo ठिक छौ पाएर छ खानेकुरा खानेहरू पाएर छ ओ लामा के छौ यो लामाको त स्माइल त कत्रो रहेछ त बाल रहेछ हौ बबल अहिले हामी यहाँ Begnas style मा आएछ यो अहिले भर्खरै खिचेको यो कमयोङ है कमयोङको माछाको खाना नभए माछाको छ टिकटक बनाउँदैछ है हामी एक्सन दामी हो Do Yeux pas di deux pas menado Simdi la cagne dunado So adi shema tunado Mukpa di nang lama tindo Oh 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 Do 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 chena do Rara so so sushi venela गजलो
che ta mi che di sang shin ro ta do che na do ra so so ओके यो बात चाहिँ के अरे जेरो बुढो रहेछ एकदम टेस्टी रहेछ है त्यसपछि हामीसँग यहाँ करी छ भेज करी अब म चाहिँ भेज धेरै खान्छ है अब चिकन चाहिँ उनीहरूको लागि हो चिकन करी अनि यहाँ नजिकै आउनु त अनि यस्तो जस्ट सिम्पल अनि मिठो दामी रहेछ है अनि भ्यू यस्तो दामी आहा यसको फेभरेट हो कि best though, yo. It's the best. ओके अब हामी जाँदैछौँ अनि खाना एकदम मिठो छ थ्याङ्क यू है हेलो दाजु थ्याङ्क यू है खाना एकदम मिठो रहेछ है यो माथि पनि लुङ्दर रहेछ ओके हजुर सबै बेगनास तालमा आयो भने यहाँ एकचोटि खाना खान आउनु Ale digirdo. Okay, so now we are going back and thank you. And so now I want to stop. And today I was awesome day with my Tibetan friends. Especially thanks to Ritik. Thank you. And then Kamayong udhar raisa. Kamayong. Thank you. Aaj ramailo bhayo. Hai enjoy. Aaj एकदम रमाइलो भयो I have a lot of enjoy and today we really miss our best friend Kiyoserla Mount Kailash headmaster Kiyoserla today we really miss you so okay I know that you are busy okay and then see you in next video thank you so much everyone once again okay bye bye